Meta mort għal scan ta' 20 weeks, għallu li hemm problema bil-tarbija. Ma kienu jafu x'inhi, imma l-organi u l-muskoli ma żviluppawx. Allura għandu zaqqu kbira għax m'għandux il-muscle li jżomm kollox il-ġewwa. Jekk konna nafu b'dil-problema li kellu di, konna we recommend, his exact word, we would recommend termination. U dat tifel fidejja. Għalli mami, I don't know what it feels like to die. I'll be worth it. Għati, 5 snin. La għastajt nemmen, ċempiltillu, għamiltek, u ħassejt boċċa, ksaħt, għaxet. No. Ta' fint? Għalli I would tell them to just have fun and play a lot because that's what we remember, not the bad stuff of the hospital, and not to worry so much. Ek dawn l-esperjenzi korroħ użajthom biex nġib noħroġ il-pożittività. Lorinda Mamo, il-mistiedna li jmiss fuq Kellymni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.